I ćao ljudi, kao što vidite danas opet igramo u Minecraft preživljavanje. Ne znam koja je ovo epizoda Minecraft preživljavanja, mislim da je možda 8. ili 9. tako nešto. Možda je 7. ne sjećam se. Kao što vidite ja sam ovdje malo izgradio, vidite gore sam kod Tonja, napravio izvinite, ali upao sam nekim slučajem u bunar, zato ću sad paziti. Evo vidite, ovdje sam, ovo sam napravio onako iz dosadi. Trebalo mi je dosta vremena da ga napravim, mislim nije sam to dosta vremena, možda pola sata. Pošto namučio sam se oko, dok sam uzmao vodu i dole stavljao sve tu. Nego izvinite što ste malo sačekali, mislim niste nikako sačekali, nebitno ajde. Nema veze, pošto ja danas nemam pojma šta bi radio u Minecraftu. Ja ću da smišljam i da pričam s vama. Iako sam znači sjeti možda nešto budemo i gradili, ali ne znam. Sad kontam, mogu bi nešto onako bez veze napraviti, evo ne znam, aj pokazat ću vam ovu govnu gore. Evo vidite, uđeš ovdje, ja sam ovdje sredio sve. Uđeš ovako kad prolaziš ovdje, imaš ovdje neku govnu, ne znam zašto će mi to služiti. I ovdje su ta vrata, tu se isto može ući, a ja više ovako ulazim. Ovako se popneš ovdje ovako i onda idemo pravac ovako gore. I nisam napravio puno spratova, ja mislim da je samo 3 sprata. Evo ovdje tako izgleda taj plafon, ako se to može tako nazvat. To sam isto napravio, malo muke je bilo, te skele i sva ta govna. Nego, kao što vidite, ja sam konto napraviti neki brod, ali nekako mi je glupo da ga ovdje pravim, pa sam mislila sada odim u potrebu tamo. Tako da bi mrsko sad da snimam ovo kako se silazim. Ali hajde veze, sad ću snimit. Ajde, siđi. Tako, već 2 minute snimam, već sam 2 minute bez veze izgubio. Ovako da sliječim. Evo ja mislim da sam isključio one zombijeve. Zombijeve, bože dragi. Zombije i ta govna, pošto da mi ne smetaju, nemam ja vremena oko njih. Da vidimo ovdje, ovdje ima još neko jezero, čekaj da vidim. Ako ima neku večer da tu napravimo neki brod, pošto mada bi to mogo više ukreativno, dobro može i ovako. Tamo ima nešto sigurno. Joj, sad kako da dođem do tamo, mogu sam čamac napraviti. Ajde da napravimo čamac, čekaj da se to može napraviti ovdje, ne znam se. O, šta je ovo, vidi ovo? Ste zezni, ajde veze. Pogrešno sam pritisnuo. Da vidimo sada, ovdje staviti, neće ja to nositi sa sobom, možda i hoću. Kako ono, ja mislim da se može napraviti, samo se uzme valjda lopata. Kakva lopata, ba nema logike nikakve, evo ovdje vidiš, znači imam lopatu. Ne kontam sad, čekaj ba. Ovako, dobro. Vidim sad koji je tu problem. Oj, bože. Ne razumijem ja ovo ništa. Jebute, zar sam tako glupa? Pa ne veze, kada šiša. Idemo nasprat, to jest idemo na planinu. Krenut ćemo ovim putem i ovo ima ovce. Ovo gledaj kad ih ne trebaš, koliko ih ima izlačeva. Super. Ja samo da sad vidim, opa, vidimo. Pa ovdje ima, ja mislim da ima prostora za jedan solidan, ne prevelik brod. Šta je ovo? Šta je ovo kada je TNT pukao? Ja ću pauzirat samo nešto da vidim. Ovo je stvarno zanimljivo, ali ja ovo opet ništa ne kontam.
Malo da se okupam ovdje, jadna ovca. Da ja skratim muke. Tako imam janjetine, super. Da ja sad nastavim dalje. Šta je ovo? Dobro je. Nego, mislim da bi se ovdje mogu napraviti brod. Ovo je dobro. Mogu bi se ovdje napraviti brod. Ovo sam ja postavio vodopad, sjećam se sad. I onda kad sam dolazio, toga nije bilo, to nije eksplodiralo, ali sam, vidite tamo, vidite gore daske, one. Već sam ja tad planirao da pravim ko neki brod, ali to je bilo negdje prva, druga epizoda. Gdje ću ja tad vas praviti brod, statijama, nisam imao ništa. Nego, samo da znate, pa sam ja kad sam, to je bilo u prvoj, drugoj epizodi, kad sam išao u Rubnike, pa sam napravio kantu, pa sam se tu zazvao onako proljevo u vodu, pa mi je palo na pamet da to pravim. Vidjelo se ovo. Nego kontur sam isto šta da napravim, ovdje sam ja isto nešto pravio, ali sve je to dok ja nisam snimao, ali da vam i to pokažem. Šta je ovo sve, čekaj, Bože. Evo ovako. Ovo sam ovdje ovako napravio, sam da ovo probim, neću, ajde, rušiti. Ovo što vidite, ja sam ovdje ovako, tu je bila jedna ovca, pa ja ovako kad mi je bilo dosadno, ja došao u Minecraft, ovdje ovo ovako i udaram ovcu na strani, zazam se s njom. Jednom sam, a ovo sam napravio onako video da je tu ovca i onda sam je tu zakupio, da ona ne može izaći, zazamci onako. Nego ovdje bi mogao nešto praviti, ako ste za, sad ne znam šta. Sad se sjećam, ovdje je bio ko moj mali rudnik, sad ne znam da li smijem sijeći dole, ne sjećam se, hajde evo sijeću. Pokazujem vam u ovoj epizodi malo šta sam ja to pravio dok nisam snimao to. Ja se bojim dole silaziti. Oj, hljebe. Neću ba, ako dole siđem, nema mene ba. Gdje sam ja sad bio? Gledaj ovu. Opa, da malo pokupim. Irona. Opa, šta je meni promaklo? Gledaj ovo. Evo, dosta, sve sam uzeo. A da je bilo još, ne bi pokupio vjerovatno, pošto ovo mi je dovoljno. Vidjelo. Ipak bi ja to pokupio, ja sam što ovo. Nego sad kako da spopim, odavde sam ja došao. Šta je, pogubi se. Ja ću ovo najbolje da zatvorim, ili neću. Gdje sam ja? Evo kako mi vi pogubite ovdje. Nije veze, ja ću ovo zatvoriti, čekaj. Super. Tamo sam se prepao. Ne znam da li bi dole istraživao, bilo ne bi. Aj ne bi, možda i bi. Što je ovo? Ček. Možda bi mogao neke mape u Minecraftu. Ja mislim nema tamo kod... Mogu samo... Aj malo ću šetat se selom, nego nešto da vam kažem, da vas pitam, ne znam više ne... Evo zabra. Ti Bože dragi, sad ne znam šta ću da vam kažem. Bože. Ovdje je bio onaj bunar, to isto ću bunar. Tu je bila jedna voda, to je neka bara, nemam pojma kako to nazvu, ali dobro, to nije nikako bitno, to je nešto. Ovdje je ono iz prve epizode, ja mislim, druge, tako nešto. Ne znam kako bi nazvao ovu epizodu, ali dobro, hajde, nema veze. Ovdje sam ja ruže posle onaj tražio, ušao mi i posadio. Se to može tako nazvati. Ovdje Mujo, 2016. rođen, 2016. preselio.
No, to je bilo skoro, ja mislim, u 6. 5. epizodi, ba čovjek u možda 5. epizodi došao, boga mi došao odmah u 6. Fino, sad ne znam, ja sam uključio zombije i ta čudovišta, kako se već kaže. A ovu kuću to sam isto dosta nije napravio dok nisam snimao, pošto nisam imao žice da snimam, dosta sam, nisam ja to dugo sam pravio, ali trebalo je dosta drveta i tako to. Ovo sam isto pravio dok nisam snimao, 10 minuta snimam. Opa, ovdje nema ništa, tu sam onako prokopavao, razmišljao šta bi radio tu. Ja sam tu pomalo skupljao kamenja. Ima još dosta rudnika i tih podzemnih vragova što sam ja kopao, prokopavao. Dok nisam snimao, nego ne mogu vam sad pokazivati sve. Što mi ovdje samo napravim onako, bez veze. I ovdje je ta soba, neka bez veze isto. Ovo sam napravio za dekoraciju, onako nešto bez veze. Šta je ovo? Vidi ovo, fali mi prozor. A ja nemam prozor, aj šta ću sad nekako, moram to začepiti. Čekaj, čim bi mogu... Ajde zemljom, ne zemljom. Može ovima. Ne može se ovo... čekaj. Ne može se ovo nigdje staviti. Šta je ovo? Dobar je zvuk. Nego, da ja sad vidim malo, ovo sam isto pravio dok nisam snimao. Pa sam malo, ovdje je ovaj krov, od kad sam ja govorio da ću praviti ovdje krov kod ove kuće, kod sprata, ali ipak sam se odlučio da neću, da će biti tako. Ovdje sam ja postavio zemlju da mogu ovako preći preko balkona, da ne idem kroz cijelu kuću kad izlazim napolje. Mada ja stvarno malo vremena provedem u kući kad igram Minecraft preživljavanje u ovom svijetu. Mada ja ovdje zaboravim nova vratašca, ali nisam neću kroz to, ne znam zašto će meni. Evo vidiš ovdje jako životinju prelazim. I šta je ovo, a ništa nebitno. Evo sad ovdje kad prođem šta mi. Ovo sam napravio nešto ko šta ja znam, ovdje imao sam, ostalo mi još ove 4 ograde, da sam to neko bez veze iskoristio, stavljao baklje onako bez veze. Evo ovdje su one 3 jedine ovce u mom selu, ovdje ja nekad budem ovdje, istražujem šta ima kod njih. I vjerovatno to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao. Mislim da sam vam sve pokazao osim ove radnje. To smo skoro pravili, mada je pola epizode nešto se desilo pa nisam mogao cijelu epizodu snimiti. I to je to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Ćao. I ćao ljudi, kao što vidite danas opet igramo u Minecraft preživljavanje. Ne znam koja je ovo epizoda Minecraft preživljavanja, ja mislim da je možda 8. ili 9. tako nešto, možda i 7. ne sjećam se. Kao što vidite ja sam ovdje malo izgradio, vidite gore sam kod Tonja, napravio